Lesogana la mengwaga le somenne Tetello malatji yo a timeletse go dikgweding tša go feta go tswa tikologong ya Bodasu ka ntleng ya toropo ya Bakersford. Masepaleng wa Selegae wa feta go motubatse o bone ke batsumi ba diphoofolo thabeng ya Bodasu mathapeng a letšatši la bohlano la sesoi kgwedi ya dibatselangwaga 2024. Seo se latela go timelela ga lesogana le letšatši la 27 kgweding ya Mosegamane ngwaga 2024 nakong ya ga ba ile go bapala bjale ka bana ba bangwe. Mašaledi a lesogana le a hweditšwe ke batsumi ba diphoofolo thabeng ya Bodasu nakong ya ge ba itumela diphoofolo mme ba hlabela badudi kgoši go tla go ba bontšha semaka se, mme badudi ba ile ba kgeregela thabeng eo go kwa sebiletswa gomme go fihleng ga bona ba hwetša nnete mohu e le ngwana o be le go kgale a nyakiwa go tšwa motseng wo. Modulasetulo wa komiti eo e kgethilego wa kgethilego ke maloko a setšhaba go etapele lesolo la go nyakana le ngwana wo Calvin Ntwala o re re leboga maitapišo a mokgaladi wa moremi ka mokgwa go re thuša ka gona mo re thušegile ka baka la tlhahlo ya gage go tsamaya tsela le yena le ba bangwe ba re tsamaile tsela go bona. Then re leboga le badudi ba Mbodasuku ka thekgo ba re file go yona ra kgohlagana ra ba ngatane teng go tloga mola re kopana le probleme go fihla le kgono re kgoditše go ngwana le re kgoditše e le gore mmele wa gage e šetšego le ka mokgwa mongwe. Re leboga le balapa gore tshepa le gore fa taske gore re bereke le bona go fihlela mafelelong. Thwala o tšwetše pele ka gore o leboga ngaka ebile e le professor Moremi le moprofeta Malapane go ba fa lesedi le mohlalo wa gore ngwana o tlo hwetšagala kae bjang, mme nnete go ile go aba bjalo go ya ka tsela ya hweditšego ka go yona. Seo se latela go thula kota ga setšhaba go kgopela mangaka le baprofeta ba bangwe thušo malebana le go nyakiwa ga ngwana yo. Ba bangwe ba baetapele ba setšhaba le bao ba dutšego ba lapa la bo motswasetlhabelano-keng ba di tlhathola ka sebopego se ge ba di hlatsela ka botlalo. Tšatši le lekgone gona re kwa o ka re thabile ene re imologile re be re ko ka re rwele boima ka kudu a gore ngwana re sa tsebe go le gore o mo kae go diregileng go diregang ka ena la lekgone le ge le be gore re mokgoditša se gabotse mara re lokologile. Ntate Mahlo Madimišang mošate le gona a re sa phetše ke rena ba nnete gona re hlatholeleng ka bodipana le gore hlatsela ga botsebotse gore ka ba ke nnete se re sekoleng ke sona malebana le go hwetša ga ngwane e le gore ba timetše goba ke re ba timeletše mo motseng wo e le gona Tetello malatji. Ke nnete go fihla ka etabe nnete gona tšetše le kgone ge re tlile fa re tlo hlatsela tabatše a re leboge se segolo re leboga Dr. Moremi re tsamaile tselanyane e teletšana mo e leng gore re be re palela go thušega go fihlela re o tsena ka lapeng la ga Moremi ba sa re hlapele diatla ba re lemoša gabotse gore ne re tlo le thuša ebile re le thušago ga re tlo le thuša re lebeletše tšhelete se segolo ke gore le thušege le le ba ga malatji jwale re a leboga ngwana o hwetšagetše enagana ka mokgwa ba boletseng ka gona. Dintlha ka moka tša poloko di tla tsebagatšwa phatlalatša ge dithulaganyo tša lapa tša poloko di romilwe. Pego ye e hlamile go tšwa tafoleng ya tlhakodišo ya masetlapelo setšhabeng go tšwa lapeng la tlou tša baroka ga professor Moremi. Nna ke Ramošu kgomo ya mošate.